ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳамватанони арҷманд, меҳмонони диёри Бостонӣ. Шоду мамнун ҳастем ки имрӯз бо шумо дидор дида барномаи навбатиамонро ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш менамоем. Барномаи имрӯзаи мо махсус ба дӯстии ду давлати ба ҳам бародар, ду давлати ба ҳам ҳамсоя Тоҷикистону Ӯзбекистон бахшида мешавад. шоири бузурги форс тоҷик ҳофизи шеrozӣ фармудааст ки дарахти дӯстӣ бишнон ки коми дил ба бор орад. ҳақиқатан ҳам инро таърих дар ҳама бобат исбот кардааст. одамон ба пешрафту тараққиёт ба туфайли дӯстиву ваҳдат ноил гардиданд. дӯстиву бародарӣ ва устодиву шогирдии мавлоно абдураҳмони ҷомӣ ва мир алишери навоӣ ҳамин ҳақиқати таърихиро бори дигар собит намуд. онҳо аввалин хонандагони асарҳои якдигар буданд ва маслиҳатҳои худро бобати пухта баромадани шеър ва осори илми худ дариғ намедоштанд. мо авлоди ин шахсиятҳои бузурги таърихӣ тоҷикону ӯзбекон бояд аз онҳо ибрат гирем. ибрат гирифтан ҳамон вақт имконпазир мешавад ки ҳаёт ва эҷодиёти онҳоро бештару амиқтар омӯзем. имрӯзҳо мо рушди босуръати муносибатҳои дӯстона ва ҳамсоягии ники Ӯзбекистону Тоҷикистонро ҳис мекунем. бо шарофати иродаи сиёсии роҳбарони ду давлати ба ҳам ҳамсоя, ду халқи ба ҳам бародар, пешрафти ҳамкории ҳамаҷонибаи миёни Ӯзбекистону Тоҷикистон инчунин ба сатҳи шарикии стратегӣ баровардани онҳо таъмин гардида истодааст. ба қариби гурӯҳи кормандони раёсати иҷрои маҷбурӣ назди Девони вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқоту вохӯриҳое ки дар пойтахти мамлакатамон баргузор гардиданд, таҷрибаҳои дар соҳаи иҷрои маҷбурӣ андӯхтаи ҳамдигарро ба ҳам дида, роҳҳои минбаъд ҳам баланд бардоштани сифат ва самаранокии фаъолияташонро муҳокима карда меморандумҳо ба имзо расиданд. меҳмонони тоҷикистонӣ дар давоми сафари худ дар як қатор вилоятҳои ҷумҳуриятамон бо фаъолияти кории мақомоти иҷрои маҷбурӣ ошно гардиданд. дирӯз як гурӯҳ меҳмонони тоҷик дар шаҳри Бостонии Бухоро ҳам ташриф оварданд. бюрои иҷрои маҷбурӣ назди прокуратураи ҷумҳурии Ӯзбекистон 3 сол қабл бо ташаббуси сарвари мамлакатамон ташкил гардида буд ки дар таъмини интизоми пардохти музди хизматҳо, истифодаи захираҳои газ, барқу об, андоз ва муомилоти байни ҳамдигарии таъминотчиёну истеъмолгарон нақши муҳим мебозад. пӯшиданест ки дар солҳои гузашта қарздории аҳолӣ ва корхонаву ташкилотҳо аз газу барқ, об ва хизматҳои дигари коммуналӣ инчунин андоз хеле афзуда, ба таъхир афтодани онҳо ҳатто назорат карда намешуд. ҳоло бошад бюрои иҷрои маҷбурӣ назди прокуратураи генералии ҷумҳурии Ӯзбекистон якҷоя бо мақомоти вилоят, шаҳру ноҳиявии он ин корро ба таври бояду шояд анҷом медиҳанд. дар идораи вилоятии иҷрои маҷбурӣ меҳмонони тоҷик бо таҷриба, фаъолият ва шароити кории ҳамкасбони бухорогиашон ошно гардиданд. кормандони идораи иҷрои маҷбурии ҷумҳурияти мо аз ҷумла вилояти Бухоро бо тамоми воситаҳои техникии ҳозиразамон муҷаҳҳаз ҳастанд ки ин бевосита шоёни эътирофи меҳмонон гардид. онҳо таъкид карданд ки дар чунин шароит самаранокии фаъолияти корӣ дучанд меафзояд. дар давоми сафари Бухоро меҳмонони тоҷикистонӣ бо соҳаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти ҳамшаҳриёни мо ошно шуда бо як олам таъссуротҳои нек роҳи Самарқандро пеш гирифтанд. дар шаҳри Тошканд ҳамкорони ҷониби Ӯзбекистон бисёр гарму самимӣ қабул карданд, пешвоз гирифтанд, бисёр дар сатҳи олӣ меҳмондорӣ карданд. манат бисёр миннатдорем аз ҳамкорони худ, аз ҳамкорони ӯзбеки худ ва самимона арзу сипоси худро баён мекунем. албатта бисёр боиси хушнудӣ аст ки бо ташаббуси роҳбарони ҳарду давлат бисёр ҳуҷҷатҳои муҳими байнидавлатӣ ба имзо расонда шуд. хушбахтона мо ҳам
این سیاست پیشگرفته راهبران هر دولت رو همه جانبه دستگیری میکنیم و در ادامه همین همکاری ها ما نیز کارمندان خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با من دیروز در شهر تاشکند با همکاران من جانب ازبکستان ممورندوم یعنی حجت درباره براه ماندن همکاری متقابله رو به امضا رسانیدیم و مقصد آمدن ما از براه ماندن همکاری در سمت اجرای سندهای سودی و سندهای دیگر مقامات عبارت است که این سمت زینه آخرانی یعنی تطبیق عدالت سودی به حساب می روند. این شهر قدیمه همیشه اعتبار عالمیان را به خود جلب نموده. یادگاری های تاریخی معماری شهر باستانیمان همگان را به حیرت می آورد. در ایستگاه راه آهنی شهر کاگان مهمانان را نمایندگان اهل جمعیتی ولایتمان با تنتنه پیشواز گرفتند. تعلیمات بهاءالدین نقشبند در عالم اسلام موقعی جداگانه داشته هر یک مهمانی در دیارمان تشریف آورده کوشش می کند که قدمجوی این علامه بزرگ را زیارت نماید. از این رو دوستان تاجیک هم نیز تماشای شهر باستانی را از زیارتگاه بهاءالدین نقشبند آغاز نمودند. سالهای آخر مجمع یادگاری بهاءالدین نقشبند از نو تعمیر گردیده به حالت اصلیش آورده شده است. مهمانان هنگام زیارت قدمجوی نامبرده اعتراف کردند که در دیار ما به میراث تاریخی و معمار قدیمه اعتبار الهیده دادند. من امروز خوشبختانه به ما میسر گردید که در شهر قدیمه و تاریخی بخارا من تشریف آوردیم، قدم نهادیم. سیاحت خود را اولین از مکان مقدس از مزار حضرت بهاءالدین نقشبندی آغاز کردیم. به همگان معلوم است که یکی از عالمی بزرگی طریقت نقشبندیه و در عالم اسلام بسیار مشهور هستند. با زیارت این مکان مقدس ما چی گفتنی داریم؟ گفتنیم که بگذار فیض برکت هم ملت تاجیک هم مردمی دوستی با ما ازبکستان بگذار دوستی ما پاینده جاویدان بود، سرزمینمان تنج آرام باشد. تماشای مقبره اسماعیل سامانی که از قدیمترین یادگاری های معماری شهر بخارا به حساب می رود بیش از 1000 سال این جانب قیافه اصلی خود را گم نکرده است. بخاراگیان آن را همچون رمز احترام به شاه اسماعیل سامانی داشته به مهمانان این یادگاری یک عالم تأثیرات گذاشت. در دوام بیش از 1000 سال چون گوهرک چشم احتیاط نموده تماشای آن را برای نسل آینده نیز تامین می نمایند. خوروی شریف این شهری تاریخی اسماعیل سامانی خیلی خوب میدانیم، خیلی که خداتان شاهد هستید در پایتخت جمهوری تاجیکستان هیکل اسماعیل سامانی موجود است. ما خیلی شاد هستیم که از تاریخ با چشم خود دیدیم. البته بعد از این تشریف ما جمهوری تاجیکستان برمیگردیم. این دوستی برای هر دو این خلقا حتمی بود و این آنها به تشنه همین دوستی بودند. تشبس دو راهبریت، مجبوری اجرای بیروسی و خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای گذشته ممورندوم شد. البته ما با کارهای همین مقامات شناس شدیم. آنها کارشان به نهایت خوب، نظر به دیگر دولت‌های خارجی هم آموختیم. کارشان به نهایت بهتر. ما همکاری را زیچ میکنیم و برای پیشروی جامعه، برای خدمت به خلق سهم میگذاریم. ما یکی از سفر خدمتون این تجربه آموزی میباشد. تماشای یادگاری معماری مجموعه ارگ مهمانان را به وجه آورد، زیرا در اینجا تاریخ بیش از 2500 سالگی خلق ازبکستان و آسیای مرکزی انعکاس خود را یافته است.
ҷамоаи театри давлатии бухоро ба шарафи меҳмонон дастовизи муносиб омода гардонда буд. дар қабулгоҳи амирони салтанати аморати бухоро саҳначаи қабули сафирони хориҷӣ аз ҷониби ҳукмдори охирини салтанати бухоро амир олимхон намоиш дода сурудҳои анъанавии мамригӣ ки хоси мардуми бухоро аст иҷро карда шуданд. قالین‌های بخارا از قدیم الایام شهرت جهانی داشته. امروز هم این عنعنه قالین بافی به طور صنعتی در بخارا اوج و برار دارد. میهمانان از مجموعه ارک به سیخ قالین بافی بخارا تشریف آورده با فعالیت کاری قالین بافان بخارا جریان استحصالاتی آن را تماشا کردند. نمونه های گوناگونی قالین های پرنقش و نگار در اینجا تیار کرده می شوند. اعتبار مهمانان را بی‌واسطه به خود جلب کرد. کارمندان خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهر تاشکند به بخارای شریف تشریف آوردیم. امروز ما شاهد آن گشتیم که بخارای شریف حقیقتا بخارای شریف بوده است که این خیلی چیزهای تاریخی، مقبره های شخصان بزرگی که در اینجا آراسته شدند. ما شاهد آن گشتیم که حقیقتا بخارای شریف این مرکزی دین و اسلام، مرکز تاریخی در حقیقت اسماعیل سامانی مقبرش شما تماشا کردیم. با یک حیرت آمدیم که در همان دوره های قدیم به همین خیل ارکیتکتورا، همین خیل آدم های بزرگی بودن که خیلی ساخته بودن این مقبره را. ما در حیرت شدیم. تا امروز نگاه داشتن اینم یک عنعنه تاریخی در نظر دارد. ما بسیار خرسند از رهبریت امروزه هم جمهوری تاجیکستان هم جمهوری ازبکستان که این اقدام نیک را یا پیشه گرفتند. مردم آزادانه آمده رفت کرده ایستند. خیش تبارا بسیار توریستا از تمام دنیا آمده رفته ایستند. سپس تماشای مجموعه یادگاری پای کلان که عبارت از مسجد کلان، میناره کلان و مدرسه میر عرب می باشد به مهمانان یک عالم ذوق معنوی بخشید. آنها هر یک نقش و نگار فخ و کنبه های این مجموعه را با مراق تماشا کرده کوشش می کردند که هر یک ثبت های آن را خوانده درباره این یادگاری تاریخی بیشتر معلومات حاصل کنند.